Irridu nkomplu nkunu l-vuċi għall-persuni vulnerabbli, irridu naċċertaw li dejjem issir ġustizzja sabiex kulħadd ikollu kwalità ta' ħajja aħjar. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek kif indirizza l-Kungress tal-Partit Popolari Ewropew il-ħamis filgħodu fir-Rumanija. Waqt id-diskors tiegħu Bernard Grek qal li l-Ewropa flimkien ma' Malta qed taffaċċja diversi sfidi fost l-oħrajn l-għoli tal-ħajja u l-bidla fil-klima u fakkar kif il-Partit Popolari Ewropew għatih bilan li jindirizza dawn l-sfidi. We are facing a rising cost of living, inflation, and the impending threat to climate change that are impacting our quality and way of life. And we are faced with addressing the challenges, with ensuring that no one is left behind. Friends, we must strive to remain a union that gives a voice to the vulnerable, that comes with the protection of the weak, and that ensures justice and the rule of law. Quddiem dawk preżenti Bernard Grek irrefera għalhom Jean Paul Sofia fejn sostna li kienet ta' ispirazzjoni kbira għal Malta għaliex minkejja l-isfidi li affaċċjat b'determinazzjoni kbira beqgħet taħdem għal inkjesta pubblika dan filwaqt li spjega l-ħidma tal-Partit Nazzjonalista sabiex issir ġustizzja għal Jean Paul Sofia fejn hawnhekk f'dan il-punt tad-diskors sellem il-memorja ta' dan iż-żagħżugħ li tilef ħajtu wara li ġarfet binja f'Diċembru tal-2022. Today, I pay tribute to one of our citizens, Isabel Bonici, a woman who, devastated with the grief of tragically losing her son under the rubble of a collapsed construction site, because of negligence and greed, channeled that grief into action so that other mothers will be spared that pain. She took on the authorities with steadfast determination and mobilized a nation. My party took her fight to Parliament and supported her in the streets until a public inquiry declared the state responsible. Intant il-kap tal-Partit Nazzjonalista irringrazzja l-President tal-Parlament Ewropew u MEP tal-Partit Nazzjonalista Roberta Mezzola kif ukoll l-MEP fisem il-Partit Nazzjonalista David Casa għal-ħidma tagħhom matul dawn l-aħħar snin. Min-naħa tiegħu il-President Manfred Weber saħaq li l-Partit Popolari Ewropew huwa l-futur tal-Ewropa, speċjalment meta eluf ta' persuni għandhom fiduċja f'dan il-partit li kiseb tant suċċessi u qal ukoll li dan il-partit dejjem kien fuq quddiem fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni, inkluż meta seħħ l-assassinju ta' Defni Caruana Galizja taħt il-gvern ta' Joseph Muscat. Il-President tal-Partit Popolari Ewropew qal ukoll li dan il-partit qed jipproteġi l-futur tal-Ewropa fost oħrajn meta tieħdet azzjoni fil-konfront tal-bidla fil-klima u qiegħed li l-Partit Popolari Ewropew se jkompli joħroġ bis-soluzzjonijiet għad diversi problemi li qed taffaċċja l-Ewropa. Matul it-tieni jum ta' dan il-Kungress kellmu numru ta' mexxejja minn diversi pajjiżi madwar l-Ewropa messaġġ wieħed u b'saħħtu hekk kif saħħu fuq l-importanza li tkompli tingħata l-għajnuna lill-Ukrajna. Dan apparti li numru ta' mexxejja esprimew appoġġ assolut għal Ursula von der Leyen sabiex tkun il-kandidata ewlenija għal terminu ieħor tal-Presidenza tal-Kummissjoni Ewropea. Fil-fatt aktar tard matul il-jum il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen ġiet ikkonfermata bħala l-kandidata ewlenija fisem il-PPE għall Presidenza tal-Kummissjoni Ewropea wara votazzjoni li saret. Giulia Falzon, għall-Net News mill-Kapitali Rumena, Bukarest.